Nakalyang ubak mat ba lingdo habakren baglap thai khubor hadin ka jingalang ulapan pa banakalyang jongki hi kikwa bai kate ka bil de ban menjurno kumba ki pha na du menchwa henry hadin bakladon ka jingpen kala kumta kim kwa ban le kirki namar yo kinang mi penban ki jing bakla arsha Nakalyang jong ulapan pa ru baki kwa ban de bishar bnya shwa kenang bakinyo puli bhai ki tu ki jingpen kala baro shwa bakin jam shakmat ya kakam Government kala penpai yang lebih siapa sekonsen. Pada tu kami kijing penkela pada nak apa di bagi nak pasang menyo di titik sama dengan 4 seni nak punya sini. Di dang mentang hi kami meeting juga join meeting juga apa pada dia. Ni yo ini kijing penkela ni bilang bahkan yo tu kijing penkela. Ada dekat sebab apa tu semua. Di kita pun kita membahas dalam mana kita umbar. Gua banjir details jom kini jimpen kelah, bedi hak ada kebel, bahawa kata ingin ajuan yang nak bantah kai kepada kami dan terus kemana. Ni suatu kekam kalau kau kerja bah, pengin di kuat benda kerja. Kita tahu nanti lagi pun masih yo buat pada hari dengan apa di bawah sekarang kemudian pada dalam PDF, maka anda jadi kenduk kerja. Ni semua maka anda kerja. Kepada kami ini penduduk masih kita dajan barok jadi pun dalam kat mana perlu memlah apa nak ada bagi kita susi kita sejengai ini specialization kami kam arise ni kuat lada kadang kami specialization dalam kam lada long lesar long cibit long lalu long dekat poin kalau kai kebetulan ke balapas untuk musim senam ya kata ke bil lapun kelah bagi dong kita gijing kelah nak ada dan ni long all out nak bantahan ke bil lada komen kalau pada yang ke bil kumbal apa Labi yang tu, kita di amendment yang saudara ke session. Mereka government company yang nak beli, kumba kalau kepala apa, takwa lohi kita kelar di pemerintah. Mentah siapa kan hak, nang tak ada ni soba ni ong bang ni long percaya nak beli. Kalau suatu baklai ni, ni kuat bakal nak beli kalau long tu. Bagi dah ong session bakal nak beli kan pas kumba kalau kumba apa, ni long lagi amendment lagi session di bawah. Kan jenderal apa terkeluar. Ingin persamaan lekam keluar, Kata lain kasih ingin persamaan hidup pendapat kan. Kadang-kadang kepala, kadang ke jikir ki, kami ni makan kam. Tambah, bagi kita kini jikir langit di ban, separat nama yo, bakal susu uman nama apa, hak kerki, le bakal tu tentang. Habakren baglap thai kubor UCM uba PNCM ulapan pau ya ke jinglingo banakalyang ka arpa hapo ke jinglam jong ba met ba lingdo kipen pau bakidang kwa shwa ban bishar pnya ya ka tegebil khamtam haba kladon ke jingpha penkela nakalyang uba penchngai ulapan pau banakalyang jongki kilakwa ban penstet ya kam banyo penbet no ya kite ke jing penkela baro kena bakin yo ban pha no ya ka tegebil Lai thuru banakalyang ka PDF hi ki kwa ban rai ka te ka phang ha ka special session henry namar ki don kampat ban yo hadu arphongut ki khot ban soyeka kumtai ka te kamru la ha ban bu tengno nama nakalyang jongki ki don tang khan rengun dam ka jimut tolong ban namar ka arpa kwa ban nang pen nang kadang simpor kendiat lengi kwa ban leno namar badai isu na ka benta kamta bi ri station ka benta te ha ba ka konflik ki di ar kamu kadang saten no swasipor Tilma ban pi ban khot eka special session daga chairperson iron kam ban sign ar phungo te ni iron khan dungot ginom pala ban khot iron kam iprok arpa re bak prok arpa ong ba ai porshwa kamu ka sakun antar ki apa people gila suka ban pen kam president hundian andre ji kam there is no problem to sign the 20 member for convincing the special session because the right of the member is to deliberate to discuss to express their views and opinion in the house. But I fail to understand they have some problem even just to convince the meeting tomorrow also. In fact, today we get their circulation, this 17 point. In fact, as per my view, there is no harm to write to the chairperson, convincing the special session. Let us discuss tomorrow in the house. But still they want some more time. That's why we go on that because we cannot ask the chairperson or if we don't have 20 members. In fact, there is no problem to do that. PPDF is very clear. PPDF want to see that this bill should pass as the earliest. What we did yesterday with the DCA department and the law department, it is very clear. Not the major issue that we are going for a correction.
small issues. But PDF is very clear. We want to see that special session should be open bills. But on this regard, we'll see by what kind of approach that we could get a special session.